ايه؟ سخف متناهي. ايه؟ سخف متناهي. اسمها سخافه متناهيه. مش عارف، بس خلينا ما دام نبدا. مش عارف بتقولها ليه؟ لا بقولها عشان احاول تفهميها. اسمها سخافه متناهيه. هي كده بتكتشف شخصيه البني ادم. طيب انا ابتديت اقعد كده، ده لا مؤشر اقعدي زي مش ما انت لذيذ. عايزه. ده مؤشر مش لذيذ. ابتديت اتضايق. يلا يا كمال، دخله نظيفه. اهلا يا حبيبتي، منوراني والله. ليك لازمه؟ ما يخصكش. الا الفورمات. لا 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 بجد؟ لا والله. انت كرهتي الفورمات؟ ليه كده؟ ما هو كده بقى. ده ايه دي؟ ليه كده؟ لا لا يلا. ليه؟ ما ده مايك يا جماعه. لا مركبه واحد عادي. هنشتغل على كده؟ ينفع كده يا كمال؟ مش هينفع؟ طب حد من الصوت يرجع المايك. هذه على فكره لا ده حرام عليك، الديكور والله مكلف الجماعه كتير. ارجوك يا ويزو. ايه البوز اللي انت مديهولي ده؟ بوز؟ اديك بوز ليه؟ انت جوزي. ايه البوز اللي انت مديهولي ده؟ بوز؟ اديك بوز ليه؟ انت جوزي. الحلقه بارده والله. حطها على النار تسخن. اللي الحلقه بارده. سخيفه. طب لو قلت يا عم انت ايه اللي افيهات سخيفه؟ والله بارده الحلقه بارده. افيهات بارده، افيهات سخيفه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا جايين نشتغل يا ويزا. جايين تشتغل تقوم قايل لي الكلمتين دول؟ لا انا بقول الحقيقه. انت تحمد ربنا ان انا ما عملتلكش حاجه، قسما بالله واحد غيرك تعملي ليه؟ ليه؟ المايك من هنا اهو طلعته من رجله. تاكلي المايك وليه؟ لا اكلته لك انت. انا؟ ايه يا انت مش اخدتي فلوسك؟ ايه دي؟ ايه اللي خدت فلوسك؟ ما انا هاجي لك من بيتنا وما اخدش فلوس؟ لا ده شغل. ليه؟ عشاك في الضلمه. انت بقول لك يا عم حسن، بس عشان نبقى واضحين مع بعض، انت راجل، انا اتفضلي. اشتغلنا مع بعض صح؟ طبعا. وكلنا مع بعض عيش وملح طبعا. صح ولا طبعا. غلط؟ مش انا كان ممكن دلوقتي انا لو ما اعرفكش عارف اعمل ايه؟ قسما بالله هقوم هعلمك تعليمه كده وهمشي واسيبك. يعني اعلمك درس؟ هعلمك بقى. لا مش لازم تشوفها، بس انا بقول لك بس عشان انا بحترمك وانت حبيبي. انا بحترمك ما انا بقول لك انت لو بتحترمني ما تسالنيش الاسئله. طب ممكن تستهدي بالله؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول طيب. الله. وبحاول الطف من الصبح واضحك معاك ماشي. واهزر معاك ما واقول هي لك طلعت كلها سخيفه. طب اعمل ايه؟ مش عارف برضه انت مصر انت سخيف. ما انت في تقيله بعيده عنك مش عارف تاخد وتدي معايا ليه؟ يعني ايه تقيله؟ مش فاهم. مش عارف انت بقى ماسك على كام كلمه عمال تقولها لي. انت مش اتفقتي مع الناس؟ فلوس؟ ايه علاقه ان اللي هو انا هجر اصلا؟ انا قلت كده؟ عملت مع الناس؟ لا انا بسال كده. وانت بتعملها لي كده ليه؟ عشان الكاميرا. صلي على النبي، انا هنزل هنعملها قدام الكاميرا يا عم، واحنا